Udah retek ya. Udah kemarin sama dia. Ini kegiatan yang mancing-mancing. Udah retek. Assalamualaikum. 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 Siapa sih? Waalaikumsalam. Mi dinamit. Oh, naon? Ah, bener tuh parele, mi di mah. Mau naon cenah. Aya. Kita ada ke mana emang? Mancing aing. Ajan ngira tuh. Ayo. Bisa mancing enggak? Sorangan aing tadi namanya sorangan. Ajan pancing aja we, ajan ninja. Banyak pancing mah. Bener. Pana aya pana? Aya. Pana aya we. Aya. Tah, pancing mah loba, Mit. Tinggal milih. Iya bisa dipakai KB. Bisa lah. Iya lah, ajan halus sih, oren. Aing imut. Ketika guys. Pas dari mana teh? Yuk. Pana mana Bang? Ih, jauh asuh. Beneran anjing deh. Oh, aya ke orang di kanan hancuran ayo. Oke. Ayo gedung, Mit. Aing otot lah. Sudah ada. Aing teh pakai topi teh kurang tampan. Berarti gaya ya mah mancing deh. Tapi anjing. Tampan aing. Terus Ariando. Ayo, Mit. Ayo. Abang, antol mau ditukun apa? Aduh, poho aing, Mit. Hari kolak berarti poho wae. Yang penting mah tampan. Iya. Berarti amat ya ya. Mana ya? Kamu sih goreng coba dah. Mana baju kita? Assalamualaikum. Yang. 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 Goreng ke mana sih? Aduh. Parman ya. Jalan-jalan lah. Sini aja. Berangkat. Waktunya mamam ayam dan di lebaran sia jual terjual pencit lumayan pan aduh aja dong gue kok sampai gidombat nah, itu oke sih. Ada. Kawangan, mau rebut ah. Coy, sama coy. Kawangan coy. Wah, ada bukan ini? Mana? Itu. Mana enggak baik? Hei. Jangan lupa nih.
Oh, pan. Mancing. Mana mancing ke mana? Kayak lah. LA. Tah, opan mau loba tah. Gua kecoya. Di hadapan batu, coba we tangan. Tok sareangan wae. Keduaan doang eta mancing. Wah, euy. Ajan balikin yang mana? Ini milu atuh. Mancing mah. Ayo. Embang dua doang. Tahun ya lah, harapan heula gedeung. Ayo tungguan. Sekalian nyokotin heula ya, nyokotan. Joran. Mancing apa lagi ya segini. Hadapan batu. Wae mah aya wae mancing yang mana di kandang ya. Nyandung bener ya. Kosong. Ayan dulu. Kendong. Lumayan deh, jangan sakit umi. Kendong. Oh bang, What? ayo ah. Ayo. Wing beres ya. Geus menang can eta apa na? Mana? Ayo. Ayo. Si Midi kapan si Midinya? Bedi turun tuh mana mah. Anu depan na. Ayo ngiri kan. Ayo guys. Lah untila. Mit. Pinang mahal. Kemana itu pan lauk kita mah? Yang goreng. Iya, jangan. Umi. Bang, lu kan. Gua ada sih. Oh bang tungguan. Ini nyewot pasingan lah. Oke, siap. Bang. Naon? Si Reno hero bang. Boba mana mah. Merah nyawa eta hayam titik baparan mana? Ya tuh nyawa. Emang ngayu mana? Sugan gitu. Ayo berangkat. Siap sediaan pancing aya. Mana kejo? Kejo wah. Kan enggak ngoi sih. Pengen bener coy. Nanti coklat. Yuk ngomong-ngomong orang mancing mana mah? Pulahan gosah. Iya tuh, bisa gak ada yang nama. Mancing mulahun. Ayo gua mana lawan mah. Ah, itu pula tuh. Yang kedua. Sini. Lo, Naon? kenaon dia? Kepo sih ah. Udah satu. Bodoh amat. Kenaon dia? Aing keur ieu ya. Niis, barete aing. Nih, Oh, anjir bete. udah kemarana? Pugu anyangan. Sia masih biasa jeung sia wae. Aing ka mana tadi? Mana meureun? Heuh, ieu mah geus di dieu aing lah, ngobrol-ngobrol jeung aing di dieu kongko. Barete aing ge. Kopi, eueuh. Coy. Aing eueuh. Sia meulina, sia mau motor oge. Mau motor doang. Atuh duit emang tuh boga. Pas ayam. Saya mau itu tidak bawa duit, ampun aing. Saya amat sih. Tapi kenapa tis ya? Heuh, makana aing ge di dieu teh hayang mana-mana. Yang ngedeng Mah, males kecil jelema teh molor wae. Yang ngedeng. Ampun aing mah. Kira-kira menang mah mid ya, kurang. Eta ngomong sia di penjara kumaha ceritana? Panjang, Cek, caritana mau mah ibuku dua kebet. Ya, intina mah ngojek gue, Cek. Oh, kerja ngojek. Heuh, gara-gara ngojek. Jadi kieu leuy caritana.
ngojek sih aing. Lah, aing keur ngeunang video kita tahu aing can menang sewa pisan ieu. Mah. Pakai sendal siap pakai. Iya, aing pakai naon maksa wae. Buru naik. Ah, aing mah buruan aing can menang sewa pisan ieu hiji ge. Di ka mana? Ah, buru naik we sia can dianterkeun. Aya tuh buru ah. Oke, masker heula, protokol ingat. Aing mah masker. Motor hidup goblok. Ah, buruan ah. Ah, pulauan banget tuh Kang Ojek deh. Iya, aing mau ke Kang Ojek. Nah, udah. Busek, aing keur carita kalau molor, euy. Sakumaha sih? Sorry. Tadi yang ada yang cerita aing. Maaf. Kayak santing aja. Parah bener sia. Sia teh niat teh si maturan aing. Kalah molor wae. Oh, tengah aja kaesan. Sakit naik molor balik-balik gitu ah. Balik. Oh, aing balik. Bong kitu doang ge. Yang ada yang carita baga molor. Bong kitu doang ge ngomel ge mat. Ngomel. Daun tadi. Hah? Ada darah. Ya, mau puncak nih tadi. Suara. Oh, sih. Ah, bener. Iya teh. Dini kawarana dia. Marancing aing. Marancing. Sana motor yang dibawa. Atuh di luar. Kempes mata teh kempes ieu teh di bawah. Teu oge. Tali banget. Terus ada sih rek lagu naon tali. Nyusul ka dieu. Ini lo mancing. Ulah lu gurik ulah segala mancing Lang sama apes wae ah. Lang elu. Balik dah. Motornya nganterkan deui. Bola belang, mau diajakan dia. Balik. Lang tinggalkeun we. Motor gua bawa eta Ah, bodo amat aing ngilu wae ah pokona mah. Tertilna ieu ah. Main maling ieu. Doang datang we. Sawinya. Apes wae diajakan. Itu bola belang. kalau menang pisan nu aya ge ieu Wah. Beres ieu. Yuk, Bang, Jan. Curam. Anjing gitu aing. hake Bang, dulu. Mancing. Sing aing di mana?
teuing ah. Anek milu ngajar ulaheun ge. Mah halang milu mancing. Ulah. Anjing lah, anjing lah. Apa nutur tuh? Tadi kita balik sete. Sayang milu. Sebelum wae ah. Enggak dipindahin mah. Jangan kenapa anjing. Ulah, Bang, ulah dibere ulah. Anjing mancing. Memangnya boleh. Iwan. Keluarnya. Itu pakai kamu gue itu. Warnanya imut banget. Iya. Oh Iwan. Mau dah pancing koi. Sakti sama Iya. pakai apa? Pakaian pakai ya. Itu patut yang mancing ya kan. Ada pergerakan. Ya, aing pasti orang dia mancing. Aing kudu mah kudu neangan eupan. Aing kudu nyeun eupan gitu ieu mah ya. Tengah mana Ren? Biar eta mah. Panjitu cara. Gitu naon ya? Belang we. Pasti ya, Cek. Kade ah. Pas benar. Udah deket dulu ya. Tidak mantap amat. Iya tepan gitu iya mah. Bangkarak nang hiji ge. Aing mah teu meunang we ieu ya. Gitu pokona mah. Aduh. Ini. Set deh. Set bulan bener ini mah. Wah lesot pisan. Mantep. Mantap si lantap ieu mah. Pinteran leupeun mah. Tit moal lesot pisan pokona mah. Aduh, aman kan. Aduh, ceboknya kanan ya. Epet heula ah. Daunnya. Ah, bersih. Aduh. Kakak senang gigi ngalaga. Ayo. Pokoknya asal geus make pan gitu ge. Pokoknya mah top lah. Mantap. Belang mau menang iya, saya juga yang belum mancing. Belang mau menang iya. Belang kan. Jan, asan datang deh. Mana itu? Panjitu cenah. Mau menang iya. Bolang. Oke.
ya. Gitu. Anak-anak 6 biji gitu. Coba jajal, kapan gitu teh. Oh, tapi tak uban gitu deh. Bodoh. Anjing, aing teh menang, Kak. Anak wajib itu ya. Saya enggak saya. Menang dua. Ayo. Oh, nah. Pokoknya ya. Emang lauk lapar. Lauk pelo ya mah. Sedih. Lauk lapar mah. Anjir menang kayak gitu, kempoknya nih badak kayak ini karena malah. Kudu dari tanah sih dah. Badak cowok. Gua ada lainnya. Ah banyak gue ya. Mana mau narik nih? Oh iya gini kurang. Kurang mah iya aja. Ayam dia apa sih? Oh, jadi apa? Belang bola. Jauh menang wae. Menang wae nya. Aik mentah upana. Mentana upana. Ih, Upana. Mun menang wae geninganan. tuh menang wae aing. Gelak kedeung. Serius saya pakai pan aing. Pan gitu. Gitu. Putaso. Nyawa tuh putaso. Oh, saya itu nyawang geus aja. Aing hayang mah kayak gedeung. Ieu keur menang deui. Oh, baradak wae dia menang teh. Set deh. Wah, bener ngetop. Tetap kan? Top bener gitu. Jangan percaya. Pan gitu teh. Nah. Kau pernah gitu. Aduh. Bener sih Arek. Mana? Kala laukna heula kala. Bau. Ya, Ngut ieu geninganan. kunaon? Waduh, Esen, asa mah ukanya ho. esen. Heeh, esen eta. Esena sing itu nu kitu eta. Oh. Geus kitu itu tong deket-deket jeung aing ka aing jadi bawa belang ah. Oke. Bawa ka ditu ah. Nah, yang menang yo, pan gitu. Nah, Dia mau menang ieu panon aja. belang gitu mana itu menang wae pasti. Ya, kita balik mah. Si amat di pana ini. Esen kena. Pasti. Ya mau Bang. Bang, Bang. Ngemangi, Yeng. Nah, putasok ya lo. Putaso. Oh iya. Yo, ngomong sih yo. Ya tak. Jangan ngetai kita mah. Lebok, ya lebok. Cek aja. Bang make upan aing. Pasti sia ieu naon? Pancek aja putaso. Putaso naon emang putaso? Pucuk tai sorangan. Goblok ieu mah baedannya. Balik ah. Balik ah. Gagal.